mu gihe intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kuva muri Kivu y'Amajyaruguru yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko atandukanye aremeza ko umujyi wa Bukavu ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva ku mugoroba wo kuri wa gatanu nyuma y'uko ingabo za leta n'abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo bahunze. Umunyamakuru ukorera Radio Maendeleo i Bukavu yabwiye BBC dukesha inkuru ko abarwanya M23 kugeza mu ijoro ryo kuri wa gatanu bari barimo kwinjira ari benshi mu bice bitandukanye bya Bukavu. Abajijwe niba umujyi wose wafashwe yagize ati nimugoroba bari bageze kuri Place de l'Independance hagati mu mujyi nyuma yo gufata Kavumu baturutse mu majyaruguru y'umujyi binjira muri Kabare n'Abangira, kandi nakubwira ko commune Kadutu y'umujyi nayo bayirimo. Radio Okapi yahoni bivuga ko umujyi wa Bukavu wafashwe na M23 nyuma y'uko abasirikare bavuye mu bigo byabo bagahunga. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bisubiramo Colonel Nanga ukuri AFCM 23 yagize ati nakwemeza ko twinjiye muri Bukavu uyu mugoroba, kandi ejo avuga ko wa gatandatu uyu munsi nyine tuzakomeza ku gikorwa cyo gusukura umujyi. Uruhande rwa leta ya Kongo n'abategetsi ba Kivu y'Epfo ntacyo baratangaza ku makuru y'ifatwa rya Bukavu. Ab'iminyamakuru byagerageje kuvugisha ntibyashoboye gukunda, barimo na Guverineri Jean-Jacques Palusi Sadiki w'intara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'i Bukavu yabwiye BBC ko nyuma y'ifatwa rya Kavumu ku gicamunsi cyo kwa gatanu muri Bukavu habaye impagarara n'ubwoba mu mujyi wose. Yagize ati ntawakekaga ko Kavumu izafatwa kuriya. Abasirikare bahunze Kavumu bagiye kugera hano mu mujyi hari impagarara n'ubwoba, ibihuha ari byinshi. Mbere Kiliziya Gatolika na Societe Civile ya Kivu y'Epfo bari bagaragaje ubwoba ko imirwano nibera mu mujyi wa Bukavu hazaba kumeneka ko amaraso menshi. Uyu munyamakuru avuga ko kwa gatanu humvikanye amasasu mu gihe kitari kinini mu majyaruguru no hagati mu mujyi wa Bukavu, atariko mu by'ukuri nta ntambara ikomeye yabaye kugeza mu ijoro ryo kwa gatanu. Mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Bukavu hari hacyumvikana amasasu make nk'uko abivuga. Radio Okapi ivuga ko abarwanya M23 binjiye muri Bukavu abaturage bareba ntawo barwanya. Reuters isubiramo abatuye Bukavu n'umukozi wa ONU bavuga ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi kuwa gatanu babonetse bari kuva mu kigo cya Sayo, ikigo gikuru cya gisirikare cya Bukavu. Umwe muri bo yarageraga ati barimo kugenda birinda ko haba imirwano mu duce dutuwe n'abaturage. Radio Okapi ivuga ko bamwe bavuga ko abasirikare ba leta bavuye muri uyu mujyi mu gusubiza icyifuzo cya Societe Civile yari yabasabye kwirinda ko hameneka amaraso nk'ibyabaye mu ifatwa rya Goma mu byumweru birenga gato bibiri bishize. Nyuma muri Bukavu habonetse amashusho y'abantu barimo gusahura mu bice bitandukanye by'umujyi, mu gihe muri rusange umujyi wuzuye ubwoba n'urujijo nk'uko umunyamakuru yabivuga. Muri iki cyumweru Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo yumvikanye avuga ko ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi bongerewe kandi bashyize ibirindiro bikomeye Kavumu. Icyo gihe yavugaga ko yizera ko umujyi wa Bukavu utazafata. Mu cyumweru gishize Radio RFI yatangaje ko Burundi bwohereje ingabo gufasha Kongo mu masezerano y'ibihugu byombi bifitanye, bwarimo bwitegura kohereza indi batayo kabuhariwe y'ingabo gufasha kurwana muri umujyi wa Bukavu. Abasesenguzi batandukanye bavugaga ko bishobora kuzakomera ayo 23 kugerageza gufata Bukavu, ndetse hashobora kuba inkundura nk'iyabaye Goma n'inkengero zaho, aho bivugwa ko abantu bagera ku 300 bapfuye. Goma yafashwe nyuma y'umwaka abarwanya 23 batabasha kwinjira muri centre ya Sake iri mu ntera ya kilometero 25 mu burengerazuba bwa Goma. Sake yabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye mu gihe kinini, ndetse bivugwa ko urugamba rwaho rwagwemo abarwanyi benshi ku mpande zombi. Hagati mu kwezi gushize umutwe wa 23 wafashe Sake yari nk'ingabo ikingiye Goma. Uyu mujyi wahise ufatwa nyuma y'ibyumweru bitageza kuri 2. Inzobere mu bya gisirikare zagiye zivuga ko Kavumu ku birometero 30 uvuye Bukavu nayo ishobora kuzaba isibaniro nyuma y'uko ingabo za leta zohereje abasirikare benshi n'intwaro zikomeye. Kubera uko byari bimeze, Kiliziya Gatolika i Bukavu na Societe Civile ya Kivu y'Epfo baburiye ko umujyi ushobora kumenekamo amaraso menshi. Amashusho yafashwe n'abasirikare ba leta aberekana bahunga Kavumu berekeza i Bukavu bavuga ko bagambaniwe, ko bananiwe, ko nta bikoresho, ko nta bibatunga, bityo bahisemo guta urugamba. Nyuma y'amasaha agera kuri 48 abarwanyi ba M23 bafashe Karehe Centre bahise bakomeza mu bigaragara nta ngamba zikomeye zibayeho bagera i Kavumu kwa gatanu binjira muri Bukavu. Byabaye kuwa gatanu Kavumu na Bukavu byabaye mu gihe President Tshisekedi yari ari mu kiganiro ngarukamwaka ku mutekano ku isi kibera mu Nice mu gihugu cy'Ubudage. Muri iki kiganiro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye zigamije gufata ubundi butaka no gusahura mu cyo yise mu guhonyora gukabije amategeko mpuzamahanga y'ubusugire bw'igihugu, maze asaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda. Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda wari muri icyo kiganiro, yavuze ko u Rwanda rutigeze rutera Kongo kandi rutazigera rubikora.
avuga ko u Rwanda rwakoze ku buryo nta kintu kigomba kuva muri Kongo ngo gihungabanye umutekano w'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda bwagiye buhakana ko nta ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri Kongo, bavuga ko bafashe ingamba zo kurinda umupaka n'umutekano w'igihugu kubera umutwe wa FDLR uharanira guhungabanya umutekano w'u Rwanda ukorana na leta ya Kongo, ibyo leta ya Kinshasa ishinjwe na UN. Muri iki kiganiro ni Munich, Perezida Tshisekedi utagaragaje ibimenyetso yashinjwe yasimbuye kari uri inyuma y'abamurwanya muri izi ntambara. Yagize ati ababiri inyuma banyabo barihishe ntibagaragara ngo babivuge, kandi uri inyuma y'ibi byose wanyawe nuwo nasimbuye Joseph Kabila nubwo atabivuga ngo abyemere. Ku rubuga rwa X, Barbara Nzimbi umuvugizi wa Joseph Kabila yahise ahakana ibi, avuga ko igihe cyose Tshisekedi ahora yikanga igicucu cya Kabila. Yagize ati nikakora ashaka kuwashinja ikibazo aho gushaka uko agikemura. Umutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibindi bice mu gihe imiryango ihuza ibihugu mu karere East African Community na SADC yasabye ko imirwano ihagarara hagashaka igisubizo mu nzira z'ibiganiro birimo na 23. Muri iminsi ishize abategetsi b'ibihugu barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Joao Lourenço wa Angola bavuze ko gukemura iki kibazo hakwiye kuba ibiganiro bitaziguye byabo kireba bose na 23 irimo. Leta ya Kinshasa yavuze ko itazigera iganira n'umutwe wa 23, bikaba biteganyijwe ko inama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ikomeje kubera ya Addis Abeba muri izi mpera z'icyumweru iza kwibanda ku ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wahise acamo kabiri uruzinduko rwe Munich agasubira mu gihugu cye nk'uko ibiro bye bivuga. Ntibizwi neza niba ari buhite yerekeza ya Addis Abeba muri iyi nama. Ku rundi ruhande ibintu bishobora guhinduka umunsi wari wo wose muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'umutwe wa 23 utangaje ko afashe ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse ubu ukaba wuzuye mu mujyi wa Bukavu wose. Ni mu gihe ku rundi ruhande ingabo za Afurika y'Epfo n'iz'u Burundi zikomeje kwisuganya ku buryo hashobora kuba imirwano ikomeye mu gihe ibintu byaba bikomeje kuba bibi. Ku mugoroba wo kuwa gatanu umuhuzabikorwa wa ARC M23 Corneille Nangaa yatangaje ko ingabo z'umutwe wa 23 zinjiye mu mujyi wa Goma ndetse ko kuwa gatandatu hariko kuwufata wose bishobora kuba ubwo n'uyu munsi. Yaragize ati ndemeza ko twinjiye Bukavu kuri uyu mugoroba, ejo kuwa gatandatu avuga uyu munsi tuzakomeza ibikorwa byacu byo gusukura umujyi. Nangaa yatangaje ibi nyuma yaho mu masaha y'igitondo umutwe wa 23 watangaje ko wafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, kimwe mu bikoreshwa mu majyepfo ya Kivu. Hari nyuma kandi yo kwigarura utundi duce turimo Kabamba, Katana, Kavumu n'utundi two muri Kare. Nubwo bimeze bityo ariko ingabo za Afurika y'Epfo zanze kuva ku izima muri uru rugamba. Bivugwa ko hari ingabo z'iki gihugu zongerewe umujyi wa Lubumbashi ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare byazo bikaba byaroherejwe i Burundi. Bivugwa ko ibi bikoresho bibitse hafi y'urwengero rw'inzoga rukomeye mu mujyi wa Bujumbura. Hari kandi n'andi makuru avuga ko Burundi bwongereye ingabo muri Kongo zitanga umusanzu kuzihasanzwe. Hagati aho bivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikataje mu gushaka ubufasha bwa gisirikare hirya no hino. Hari amakuru y'uko Tshisekedi yasabye ubufasha mugenzi we wa Chad kugira ngo abashe kurwanya M23. None ubwo ko intambara izarangira wowe bitekerezaho iki? Duhe igitekerezo muri comment. Jyewe ni twa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegurira. Naho gutaha.